Zdravo, evo nešto zanimljivo. Da li si ozbiljan ulagač ili špekulant? Kripto tržište je jedno od najuzbudljivijih finansijskih prostora današnjice. Ono privlači milione ljudi širom svijeta, od tehnoloških entuzijasta i programera do investitora koji traže priliku za rast kapitala. Međutim, upravo zbog te popularnosti, kripto prostor je postao i mjesto ogromne buke, spekulacija, brzih obećanja i kratkoročnih emocija. Mnogi ulaze u kripto vođeni pričama o brzom bogatstvu, čuju da je neko napravio 10x ili 100x i žele isti rezultat. U takvom okruženju ljudi često kupuju tokene bez razumijevanja tehnologije, bez strategije i bez ikakvog dugoročnog plana. Kada tržište raste, svi su genijalci. Kada tržište padne, većina shvati da zapravo nije imala nikakav sistem odlučivanja. Zato je jedno pitanje važnije od svih drugih. Da li si zaista ozbiljan ulagač ili samo učesnik u talasu koji trenutno nosi tržište? Kripto savjet. Ozbiljan ulagač ne donosi odluke na osnovu hajpa. On postavlja pitanja. Ne traži potvrdu svojih emocija, nego testira svoje odluke kroz logiku, vrijeme i realnu upotrebnu vrijednost tehnologije. U svijetu kriptovaluta, gdje svakog dana nastaju novi projekti, sposobnost postavljanja pravih pitanja često je razlika između onih koji dugoročno. Hvala na gledanju, podijelite s prijateljima.